بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. Сира сабағымыздан Нурул Уюн китебинен сабағымызды оқуны улантабыз. Бүгінгі сабақ зикру аъмамихи саллаллаху алейхи вассалам ва амматихи. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың амекелері, жана апчелері туралы бөлім. Автор рахимахулла Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың 11 амекісін төмөнді баяндап береді. Алар төмөнкілер Әл-Харис, ва Қусам, ва Зубайр, ва Хамза, ва Аббас, ва Абу Талиб, ва اسمه Абду Маннаф, Абу Лахаб, ва اسمه Абдул Узза, ва Абдул Каба, ва Хаджал, ва اسمه Ал-Муғира, ва Дирар, ва Ғайдақ. Мына ушул айтылғандар Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың амекелері болушқан. Амекелері 11 екен, ал эми апчелері 6. Ва Сафия, ва Атика, ва Арва, ва Умайма, ва Барра, ва Умму Хаким Ал-Байда, аслама минухум Хамза, ва Аббас, ва Сафия. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың амекелері жана апчелері арасында исламды қабыл алғандары үшеу болған: Аббас радияллаху анхума, Хамза радияллаху анху, жана Сафия радияллаху анха. Апчесі Атика исламды қабыл алғаны же қабыл албағаны туралы хилаф бар. Алымдардың өзара ортасында тылаш тартыш бар. Көпчүлүк алымдар исламға кирген емес деп айтышат. Birinci amekisi бұл Харис. Абдул Мутталибтің ең чоң баласы болған. Жана мына ушул куния менен кунияланган. Аты менен куниясы, лақабы bir түрдүү деп айтышат алымдар. Аты да Харис, жана куниясы дагы Абул Харис. Харис бұл киши исламды кабыл албаганы менен бұл кишинин балдарынан исламды кабыл алгандары болгон. Кейбір риваяттарда Харистин 4 баласы исламға кирген деп айтылады. Рабия, Науфал, Абу Суфиян, жана Абдулла. Бұл Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың амекisi Харистин исламға кирген перзенттері. Жана Замзам құдығын қазуда да Абдул Мутталиб менен бирге қазған баласы да мына ушул Харис болады. Ал эми Қусам болса, Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийинки амекisi кичинекей кезинделе аламдан өтүп кеткен екен. Жогорудагы Харис менен булар эне бир. Харис менен Қусам эне бир, ага ини болуп саналышат. Калгандары ага инилер, бирок башка бир энелерден. Бирок бул экөөсүн эне бир болушкан Харис менен Қусам деп айтышат алымдар. Кийинки амекisi Зубайр деп айтылып жатат. Зубайр ибн Абдул Мутталиб Курайш урусунун атактууларынан болгон, жана ислам келүүсүнөн алдын өтүп кеткен алымдан. Зубайр ибн Абдул Мутталиб ислам келген вакытта Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 4 амекisi гана болгон деп айтылат. Абу Талиб жана Абу Лахаб, Аббас жана Хамза. Мына ушул 4 амекисинин экөөсү исламды кабыл алган, экөөсү кабыл алган эмес. Зубайр ибн Абдул Мутталиб исламға чейин аламдан өткөн, бирок бул кишинин балдарынан Абдулла ибн Зубайр Пайгамбарыбыздын жакын сахабаларынан болгон, жана Хунейн казатында катышкан сахаба болчу. Бул киши Абдулла ибн Зубайр, Зубайр ибн Абдул Мутталибтин баласы. Бул киши Зубайр ибн Ауамдын баласы Абдулла ибн Зубайр эмес. Бул киши Зубайр ибн Абдул Мутталибтин баласы Абдулла ибн Зубайр болот. Амекисинин баласы болот Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын. Жана дагы Зубайр ибн Абдул Мутталибтин балдарынан Зуба бинти Зубайр. Бул аял ажылыктагы белгилүү окуянын ээси болот. Бул аялдын алдына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кирген вакытта зиярат кылып ооруп жаткан болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламге: "О Аллахтын элчиси, ажылык кылсам" деп айтат. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Мейли ажылык кыла берген, бирок шарт коюп алгын" деп айтат.
فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّ حَيْثُ حَبَسْتَنِي. Мынау ушул шартты үйрөткөн аял Зубаа бинти Зубайр болот. Демек, Зубаа бинти Зубайр жана Уммул Хакам бинти Зубайр мынау ушулар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан амекси жана апчелери болот. Демек, Зубаа бинти Зубайр жана Уммул Хакам бинти Зубайр мынау ушулар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан апчелери. Зубайр ибн Абдул Мутталибтин кыздары болот. Булар исламга кирген, исламды кабыл алышкан. Дагы амекелеринен Абдул Кааба жана Хаджал, Дарар жана Гайдак. Гайдак деп аталуусунун себеби бул киши өтө берешем болгон деп айтылынат. Абу Талибке келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп турган кездеги амекелери төртөө болгон. Абу Талиб жана Абу Лахаб жана Хамза жана Аббас. Абу Талибтин өзүнүн ысмы Абдуманнаф болгон деп айтылат. Абу Талиб исламга кирбей капыр бойдон өлүп кеткен. Кала берсе жан берер алдында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул кишиден үмүтүн үзбөй келип, "О амеки, ла иляха иллаллах" деп айтың, сиздин пайдаңызга ушул калима далил болсун деп айтканда, жанында турган шериктери, достору ага карата Абдулла ибн Абу Умайя жана Абу Жахилдер ата бабаңдын дининен кайтасыңбы деп исламга кирүүсүнө тоскоолдук кылышат. Ошентип акыры Абдул Мутталибтин дининдемин деп жан берет Абу Талиб. Ыйманга кирбей капыр бойдон өлөт. Абу Талибтин балдары тууралуу айта турган болсок, Акил, Джафар, Али, Талиб деген балдары болот. Умму Хани деген кызы болгон. Абу Талибтин чоң баласы бул Талиб болгон. Бул баласы капыр бойдон өлгөн. Али, Джафар, Акил булардын баарысы исламга кирет. Кызы да Умму Хани исламды кабыл алган. Пайгамбарыбыздын кийинки амекиси бул Абу Лахаб. Өзүнүн негизги аты Абдул Узза болгон деп айттык. Капыр бойдон өлгөн. Анткени сулуу болгону менен ошол сулуу болгондугу себеп атасы Абу Лахаб деп лакап берген экен. Абу Лахабтын Утба, Утайба, Муаттиб деген эркек балдары жана Дурра деген кызы болгон. Балдарынан Утба менен Муаттиб исламга кирет. Мусулман болушат. Хунейн казатында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге болгон сахабалардын арасында болот. Кызы да Дурра исламга кирет. Ал эми Утайба Шам жериндеги Зарка деген жерде арыстан келип, ал кишини алып кетет. Анткени бул Абу Лахабтын баласы Утайбага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Саллит алейхи калбан мин килабик", иттериңден бир итти ага жолуктуруп койгон деп дуа кылып жиберген. Бул калб, бул жырткыч хайван маанисинде деп айтышат алымдар. Калб сөзүнүн эки мааниси бар. Итке да колдонулат. Итте да калб деп аталат. Итта калб деп аталат. Жырткыч хайванга дагы калб деп айтылат. Ошондуктан калб, ит сөзүнүн эки мааниси бар экен. Итке да колдонулат жана иттен башка жырткыч хайвандарга дагы калб сөзү колдонулат. Утайба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дуасынан коркуп сапарга чыккан кезде шериктерин арасында жата турган болгон. Шамда бир жерге келип токтогон убакытта, түнү уктаган убакытта арыстан келип токойдон. Арыстан келип шериктерин арасынан ушул кишини, Утайбаны алып кеткен. Эч кимге тийбестен. Абу Лахабты мына ушул Утайба баласы исламды кабыл алган эмес. Башка балдары исламга киришкен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын исламга кирген амекелеринен Аббас ибн Абдул Мутталиб деп айттык. Мадинага хижрат кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан 3 жашка чоң болот. Жана кийинки пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын амекиси Хамза радыйаллаху анху. Ошондуктан Суайба пайгамбарыбызды жана Хамзаны эмизген, бир убакытта эмизгенби же бирин алдын же бирин кийин эмизген, бул маселе талаштуу. Алымдардын сөзүнө көрө Хамза амекиси жана эмчектеш агасы болуп саналат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын. Аббастын 10 баласы болгон, балдарынан сахаба болгондору бар. Атактуу сахаба Абдулла ибн Аббас, Фадыл ибн Аббас, Кусам ибн Аббас. Булардын баарысы сахабалардан болгон.
32 жылы хижри Усман ибн Аффандың халифалық заманында Мадинада аламдан өткен Аббас. Хамза ибн Абдул Мутталиб Асадулла деген лақабы болған емчекте шағасы болып саналады. Алғашқы исламды қабыл алғандардың қатарында болған бұл кіші жана Мадинаға хижрат қылған, жана Бадыр қазатында қатышқан, жана Ухуд соғышында шахид болады. Бары жоғы бір қызы болған екен, Хамза радиаллаху анхунун уул баласы болған емес. Жана қызы да уул көрүүдөн алдын аламдан өтіп кеткен деп айтышат. Азырда Хамзаға барып тақала тұрған, улана тұрған насап жоқ, ата тек жоқ. Қыз тараптан не бір уул тараптан насабы қалған емес. Қыз да қалған емес, уул да қалған емес. Қызы дағы уул көрбөстөн, бала көрбөстөн, перзент көрбөстөн тез эле аламдан өтіп кеткен. Bir қызы болған, ал қызы да перзент көрбей өткен деп айтышат алымдар. Мына жоғарыда азыр айттығаны. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның 6 апчесі бар деп айттық. Алардан бір ғана Сафия исламға кірген деп айттық. Сафия бинти Абдул Мутталиб. Исламға кіреді, жана Мадинаға хижрат қылады. Зубайр ибн Ауамдың енесі болып саналады. Умар ибн Хаттаб халифалығында аламдан өтеді. Кейінгі апчесі Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Атиқа бинти Абдул Мутталиб. Бұл аялдың исламды қабыл алғаны же қабыл албағаны туралы талаш тартыштар бар. Бирок турарақ сөзге көрө исламға кірген емес. Бадыр қазатынан алдын түш көрген мына ушул Атика болады. Кейінкісі Аруа бинти Абдул Мутталиб. Бұл аялдың баласы Тулайба ибн Умайр, мухажирлерден жана Бадырда қатышқан сахабалардан болып саналады. Демек, баласы сахаба болған. Кейінгі апчесі Умайма болған, Умайма бинти Абдул Мутталиб, Умайманың күйесі Жахши ибн Рияб. Мына ушул аялдың Умайманың бір қанша баласы болған, Абдулла ибн Жахш, Убайдулла ибн Жахш, Зайнаб бинти Жахш, Хабиба бинти Жахш, Хамла бинти Жахш. Мына ушул апчесі Умайманың балдары. Абдулла ибн Жахш сахабалардан болған, Ухудта шахид болған сахабалардың бірі болып саналады. Зайнаб бинти Жахш пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың аялы болған, үмметтің енесі. Демек, апчесінің қызын алған аялдыққа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Хабиба бинти Жахш, Хамла бинти Жахш. Бұлар да сахаба аялдардан болып саналады. Алымдар айтышат, банатул Жахш куллухунна истихдан. Деп айтышат, фиқ илимінде айтылады, бинти Жахштың қыздары ұзақ уақыт истихада көре тұрған истихдан. Банатул Жахш куллухунна истихдан деп айтышат. Фиқ илимінде айтылады, бинти Жахштың қыздары ұзақ уақыт истихада көре тұрған аялдар болышқан, мына шунысы менен атағы шыққан. Кейінгі баласы Убайдулла ибн Жахш, Умму Хабиба, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың аялының алғашқы күйесі болып саналады. Хабашыға хижрат қылып кетіп, ошол жерде насрани диніне кіріп кетеді деп айттық. Умайманың баласы бұл Убайдулла ибн Жахш, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның апчесінің баласы болады. Жана пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қызы Зайнаб бинти Жахшқа үйленген. Кейінгі апчесінің баласы Убайдулла ибн Жахштың аялын алған Умму Хабибаның күйесі насрани болып өлгенден кейінгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның апчесі бұл Барра бинти Абдул Мутталиб, күйесі Абдул Асад бинти Хилал болған. Барра бинти Абдул Мутталибтің баласы Абу Салама болады. Абу Салама бұл да апчесінің баласы болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның апчесі Барра дегендің баласы Абу Салама болған. Умму Салама радиаллаху анханың ең алғашқы күйесі болып саналады. Абу Саламадан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Умму Саламаға үйленген. Бұл да өзінің апчесінің баласы болып жатады. Ақырқы апчесі Умму Хакимул Байда деп айтылды. Умму Хакимул Байда бинти Абдул Мутталиб. Бұл апчесінен Аруа бинти Қурайз деген қызы болған. Аруа бинти Қурайз Усман ибн Аффандың енесі болған. Мына ошондуктан Усман ибн Аффан апчесінің небересі болып жатады. Умму Хаким деген апчесінің қызының баласы, мындайша айтқанда, қыз небересі болып жатады. Аруа деген қызынан Усман ибн Аффан төрөлгөн. Мына ушул бөлімдің ақырында бір жиынтықтап айтабыз. Алымдар айтышат, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың амекелерін 3 бөлікке бөлсөк болады деп айтышат. 11 амекісі болған, башқа бір сөздер бар, 13 амекісі болған деп айтылады. Бирок атақтуысы мына ушул 11 болғаны амекелерінің. Биринчisi ислам келүүсүнөн алдын, биринчи амекелери ислам келүүсүнөн алдын алымдан өтүп кеткендери. Албетте булар да капырлыкта өлүп кеткен болуп саналат. Экинчи бөлүгү пайгамбарлык келген вакытта тирүү болуп исламды кабыл албагандары.
Ular Abu Talib menen Abu Lahab деп айтылды. Üçüncüsü пайғамбарлық уақытына үлгүрүп мусулман болгондору болуп саналат. Булар Хамза жана Аббас радиаллаху анхумалар болуп саналат. Экинчи бөлүктү экиге бөлүшөт. Пайгамбарлык келип, исламга кирбей, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга душман болгон амекиси болгон жана аны колдоп кубаттаган, коргогон амекиси болгон бул киши Абу Талиб. Абу Лахаб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга душманчылык кылды жана Абу Талиб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга камкор болду. Кала берсе аят түштү. Таббат яда аби лахаби ва таб. Абу Лахаб тууралуу аят түштү. Абу Лахабтын тирүү кезинде эле тозок экени кабар келди. Мына Масад сүрөсүндө Курандын Аллах Таала тарабынан түшкөндүгүн эң негизги далилдердин бири мына ушул сүрө деп айтышат. Масад сүрөсү Таббат яда аби лахаби ва таб деп айтышат. Анткени инсан качан тозоку болот? Капырлыкта өлө турган болсо, Абу Лахаб тирүү кезинде эле аят түшүп, капыр экендиги жана капыр бойдон өлгөндүгү мына ушул аят, мына ушул сүрө далил. Абу Лахаб исламга киремин деп айта албады. Анткени Аллах Таала аны исламга кирүүсүн алдынтан кирбөөсүн алдынтан билип койду. Ал эми экинчи бир амекиси пайгамбарлык келди, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды колдоп кубаттады, бирок исламга кирбеди. Бул Абу Талиб болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыйкат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыйкат пайгамбар экендигин билген. Ошондуктан кээ бир риваяттарда маламат жемеленүүдөн, маламат кылынуудан, Курайштин акарат кылуусунан коркпогонумда Мухаммадтын алып келген динин кабыл алган болор элем деп айткан экен Абу Талиб. Бирок Абу Талиб исламга кирген эмес, капыр бойдон өлгөн. Демек, хидаят Аллахтын колунда болуп саналат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунча аракет кылды Абу Талибтин хидаятка келүүсүнө, бирок натыйжа бербеди. Кала берсе өлүм төшөгүндө жаткан убакта да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам барып даават кылды, бирок исламга кирбеди. Акыры баары бир Абдул Мутталибтин дининдемин деп өлүп кетти. Капыр бойдон. Мына ошондо аят түштү. Иннака ла тахди ман ахбабта, валакинналлаху яхди ман яша ва хува а'ламу бил мухтадин. О Мухаммад, сен жакшы көргөн адамыңды хидаят кыла албайсың. Аллах кимди хидаят кылууну кааласа, өзү жакшы билет деген аят түштү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эки амекиси да капыр бойдон өттү. Абу Лахаб жана Абу Талиб. Бирок баары бир куфурдун, капырлыктын даражасы бар экен. Абу Лахаб душманчылык кылып өттү, капырлыгына жараша жазасын алат. Бирок Абу Талиб колунан келишинче жардамын берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга капырлыгына жараша жазасын алат. Өзү негизи капырга шапаат кылынбайт. Бирок Абу Талибке азапты жеңилдетүү үчүн тозокто шапаат кылынат. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шапааты себеп тозоктогу эң жеңил азап Абу Талибке берилет. Тозоктогу ага берилүүчү эң жеңил азап оттон болгон галош кийдирилет. Аны кийгенде мээси кайнайт дейилди. Капырлыгына жараша Абу Талибтин азабы да жеңилдетилди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жардам бергендиги себептеринен улам. Аллаху а'лам bis-саваб.